Lamso hai hai kapani takut tebuk so ang tong tiki motsum lai bumati bi ang tabak paisok paisok sorasori kila andar bekop jaga bo kopilung kami bo tini bubagrai biringjak strike abono tebini jeng oro phalimani tamni bagai oro lama bondo khaina nangkha jeng oro aroni tipra mathani leader songbai jeng kok thai saine laina pedian kemra benang koine yang thang kisthane lamsago madam oro tamni bagai strike khaijak o details kisa sabai suguru kisa gani pila sini o strike khaijak mane aba bon khaijak mane khena sini demand kaisa kotor demand tongo sini dofani yok samangni bagai bongkha greater Tripura land jeng kaisa isuno tuine tinine kaisa bonda khokjakha taman ke sini dialogue solei tongo bubagra aro central government by memorandum ro laijak sini demands ni papers ro rojak te interlocutor bo tongo sini demand khlailai tongo salai tongo talk solei tongo dialogue solei mane bisi phana jeng te kisa pressurize khaina ni bagai India government ro no bujirona ni bagai je yes Tripura how je Tripura saro belakheno khorang baksa kheno obono belakheno burning issue jagai no sini tamane Tripura saro India government ni thaniwo barbar kamung ro hori tongkha joto norone thansa te khorang baksa khlaina greater Tripura land ni bagai mang eba khana demand khlailai tongkha kaplai tongkha hnai sijangna ni bagai na sara Tripura rajyo bo tabok 26 points chikon bai khate bo kabama points tongo obai khe sinaro kaisa strike khlaijagai tong tini bo thayo nro strike kheleka bon obo ha khana bakma kila bakma constituency orno tabo o thaing khang khe sinar bhaina 2-3 points tongo ar bisingo kotor ko kaisa points rojak man khe khumpoilong am khe ang basai tong man khe khumpoilong ang khe te kaisa tongo rayabari ang khe aro 2 points no major khlai sinaro kaso jangnai bororo phaitung yang te thangmani lama ta yang bengti thangman lama yang te ang khe no jompui te khlai jeng thangai mano khumulung ne te ta agartala sara Tripura ja uken go and omoting ang khe na Udaipur way to Udaipur to Agartala ni road oboro sogi obo gana no besi salaya yang general oboni belekhen nanglai jeng kobundo parni ganda won jeng obo kasolai tong o thai o location thai no kasamani abo bo block bo andar ni kila di block yes engke ps bu kila no tinin ro or lama kasolai mani nor khorang ti salai mani sirik lai mani o khorang ti salai mani o chiri lai mani bo thayo sogoi nai aw jeng through social media agi to sini social media koroi mata bonse bisi kabang ma sakangwo just like 1980s 80s 70s rok to koroi happen we are lucky tabo Tripura hai chikan te kaisa state o bahai na sine tabo social media belakene active business kai sini bosani ro borona bosong manka through social media we want to reach to the Delhi that yes, we need greater Tripura land, and this demand is very much genuine for our Tripura to survive and existence. The Tripura in Tripura, that is the main reason. Sung naimani kike obono chini Tripura ro belakhe nangai tong greater Tripura land. koitan chimero asulai mani Sung soitan injin basa 5:30 no sopai tongkha sung gari yang rohorja gari bai sokhainani nukhung ganang jaba borai besaro kisamasa khosa sawile sapung sitong naiba abri mai sung gari rohorja yang gari ne bororo phai tongo angkai sung soitan ni sime sari soita jora 6 am ni sime sari 6 pm jora right this distance sung orono tongnai podono tabu se jora no lama kasolai mani bon khailai mani no tabu se jora no kebeng nai borok to tong bodo phai ma herok no and jeng belakhena khapuro tamani khesini state government and central government biske state government sung hambai maro borok sung no cooperate khaimani bagai borok sung kono kebeng ya borok even sini CM Dr. Manik Shah bo students rong ni exam tamano bo shift khai rokha nei bo sakha habani bagai belakhena sini state ni CM sini bortoman ruling government BJP government ni CM nang belakhena hambai maro taman khangke shanti naitungna ni thangthani bo obono no nahar khaje yes angko chung obo khorosa te khorosa cooperate khlaina laina ne nango kaisa dofa se khorang ti sai tongo khai nei bo je cooperate khlai sai ramani bangai chung bono belakhena hambai markha
tini or jaga bon khalai thayo norok sabo or jaga sabo phai sok kana noroni leader ni bising tei leader ni bising ti to ang to state ni Tripura state ni khorosa parents ni khorosa dongjuk ang khesi ni loge tong ornyo block ni leaders presidents president tongo te secretaries omhaike protita regional ni omhaike le joton leaders nongbayo oro sini tabo chung duita khak jaga jehetu ayang ding baksa tong har bahain block ni no bises clever initiative nawo block ni duita part khlai jaka engka duita part thane no leader bahain bakjak lai khata ko minam chin mugi sarasti anbum kha ati jamatia ang oroni no khorosa voters kila bagman constituency ni khorosa voters ngangkai anbum taisa sana ati jamatia ang Tripura thane no khorosa state ni khorosa leader belakena hambai madam hanam Simon khana tini or tamni bagai bon khai jakha tamni bagai lama kaso jakha tini ADC by bonda khojak bubagra tini 3 September tini jotono bon mane layo jotono ar jaga thayo lama kaso jagai tongo ar jaga kini kila bagma onge ar khupilongo ta erayo rogo tongo jong aro thangnai jong no jaga nai tongdi live ma TV hambai